Muraho neza. Na 2026 muraho neza. Muri iyi video ndavuga ku buryo amajwi n'imbaraga z'umurongo w'amajwi frequency zikoreshwa mu gukora intwaro zishobora gukoreshwa mu kugirira umuntu nabi. Ibihugu by'amahanga bifite ibikoresho n'ikoranabuhanga bishobora kugera ku mubiri w'umuntu uri kure, uwo muntu atabizi cyangwa ngo amenye ibiri kuba. Bavuga ko bashobora kugera ku mubiri w'umuntu bakagira uruhare ku bitekerezo n'imyitwarire ye, bakamutera indwara cyangwa bagatuma umubiri udakora neza. Iri koranabuhanga rishingiye ku mirongo y'imbaraga za frequency kandi ryakoreshejwe mu nzego za gisirikare n'abashinzwe umutekano mu myaka myinshi, ariko ubu rikaba rikoreshwa no ku bantu ku giti cyabo. Iri koranabuhanga rishobora gukoreshwa mu buryo bwiza cyangwa bubi. Ku ruhande rwiza bavuga ko rishobora gukoreshwa mu gutanga ubuvuzi bwa kure, bimwe bita remote health, aho umurwayi avugana na muganga akoresheje telefone, maze muganga agatanga ubufasha hakoreshejwe iri koranabuhanga riri kure. Ibi byatumye umuntu atajya kwa muganga kandi ntibibe ngombwa gukoresha imiti yinjiye mu mubiri. Ubu buryo bavuga ko bushingiye ku kohereza imbaraga za frequency ku muntu uri kure, nk'uko imashini zitanga umuziki w'ubuzima frequency zibikora. Iri koranabuhanga rikoreshwa n'inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kumenya abimukira badafite ibyangombwa. Ariko kandi iri koranabuhanga rishobora gukoreshwa mu buryo bubi. Rishobora gukoreshwa mu kurwanya cyangwa kugirira nabi abantu runaka bafatwa nk'abanzi b'igihugu ku rwego rw'umutekano cyangwa intambara. Uyu munsi urutonde rw'abantu bagomba kwibasirwa n'iri koranabuhanga rushobora gukorwa n'abantu Ibi bintu bikwiye kudutera impungenge. Impamvu ni uko uru rutonde rw'abantu bagomba kwibasirwa rushobora gukorwa n'ubwenge bukorano AI. Dushobora kubona mu ntambara z'iki gihe ko AI, ubwenge bukorano, bukoreshwa mu kuyobora indege zitagira abapilote, drone, no kuzerekeza ku bantu cyangwa ahantu zagenewe. Ibi bintu bituma habaho impaka ku ikoreshwa rya AI mu bikorwa bya gisirikare. Igiteye
abantu ubwoba. Urwo rutonde rukorwa na AI, ubwenge bukorano. Ikibazo buri wese afite ni izina ryanjye ryaba riri kuri urwo rutonde? Ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa nk'umwicanyi wabigize umwuga, aho icyo usabwa ari amafaranga, hanyuma akagufasha kohereza imbaraga za furikanse ku muntu mufitanye ikibazo cyangwa hari ibyo mutumvikanaho, zigatuma amererwa nabi. Icyo sosiyete iyo ari yo yose itanga serivisi yo kwica umuntu, icyo ikenera gusa ni amakuru y'ubwite y'uwo ugamije kugirira nabi, aboneka muri telefoni ye. Ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano n'ubushobozi bwo kubona ibikoresho bitanga imirongo y'imbaraga za furikanse. Ikibazo buri wese yakibaza ni iki: ese hari abanzi banjye bashobora kubona iri koranabuhanga? Igisubizo ni uko umuntu atajya amenya neza abo bari kumurwanya. Abanzi utazi bashobora kugerageza gukoresha intwaro zishingiye ku binyabuzima kugira ngo bakugirire nabi igihe icyo ari cyo cyose, batagaragaje abo ari bo kandi utabizi. Niyo mpamvu ikibazo kigumaho ngo ni gute namenya niba ndi kwibasirwa cyangwa naramaze kwibasirwa? Ese birashoboka ko uburwayi uri kugira muri iki gihe bwaba bwaratewe n'umuntu utazwi ugufitiye inzika? Iri koranabuhanga ritanga uburyo ndetse n'ubushobozi bwo kugera mu mubiri w'umuntu uri kure cyane. Ibi bishobora gukorwa hakoreshejwe imirongo y'imbaraga yakozwe n'abantu, yoherejwe mu mubiri. Igizwe n'imirongo y'amashanyarazi rukuruzi, imiyoboro ya furikanse, ikanyuzwa mu ikoranabuhanga rya radiyo nka interinete ya 5G na wifi na microwave. Iri koranabuhanga rishobora gukoreshwa uri kure hatabayeho EMF, ni ukuvuga amashanyarazi rukuruzi na furikanse, hakoreshejwe utuntu duto cyane twaba twinjiye mu mubiri binyuze mu biribwa byatunganyijwe n'inganda, amazi cyangwa umwuka, hanyuma tugakora binyuze mu majwi. Mu bihugu by'amahanga bavuga ko abantu bakurikiranwa buri gihe
kandi ko amakuru yabo bwite ashobora kuba abitswe n'imashini zishingiye ku bwenge buhangano. Kubaka ibigo binini bibika amakuru bavuga ko ari intambwe ya nyuma yo guha ubwenge buhangano ububasha bwo kugenzura uburyo bwo gukurikirana no kugirira abantu nabi. AI, ubwenge buhangano, ishobora kuzaba nk'umucamanza ndetse n'ushyira mu bikorwa ibihano. Ibyo byose bikaba bishobora kubaho ushinjwa atabizi. Mu Rwanda, ibikorwa remezo byo kugera ku mubiri y'abantu benshi hakoresheje ubu buryo ntiburashyirwaho ku rwego rusange. Noneho mu Rwanda, ibiribwa byinshi by'iwacu biba bikomoka ku buhinzi bwo mu gihugu imbere, kandi ntabwo bihindurwa cyane n'inganda zo mu mahanga. Ibi bituma habaho kugabanyuka kw'ibicuruzwa bitunganijwe cyane bivuye hanze. Ariko ku bantu b'ibyamamare, abantu bafite ijambo rikomeye, cyangwa bari mu nzego z'ubuyobozi, bavuga ko umutekano wabo ukwiye kwitabwaho. Niba uri umuntu uzwi cyane mu Rwanda, ugomba gutekereza ku byago bishobora kukubaho n'uburyo wakirinda. Ubu buryo bwo kwirinda ni ugukuramo ibintu biri mu mubiri bishobora gufasha izo ntwaro gukora, hanyuma umubiri ugasubizwa ku murongo hakoreshejwe imirongo y'imbaraga myiza, umuziki w'ubuzima. Imashini zitanga umuziki w'ubuzima, frequency, zitwa live frequency generator, zivugwaho n'abazikoresha ko zishobora kubikora neza. Uko zikora, zitanga urukurikirane rw'imirongo y'imbaraga ifasha umubiri mu nzira zawo zo kwisukura no kongera kuringaniza imikorere yawo hakoresheje imirongo karemano. Bavuga ko zishobora gufasha mu gukuraho uburozi bumwe na bumwe nk'ibyuma biremereye birimo icyuma, ikinyabutabire cya fer, mercure, chromium, aluminium ndetse n'ibindi. Hari abavuga ko zimwe mu mashini za live zishobora gutanga uburyo bwo gufasha mu gusukura umubiri igihe kirekire. Uri kure y'imashini, nk'uko radiyo ikora nta nsinga ikoresheje imiraba yo mu kirere. Niba uri umuntu uzwi cyane mu Rwanda, ushobora gutekereza ku gukoresha ikoranabuhanga rishingiye kuri frequency nk'uburyo bwo kwirinda. Ubu bushobozi bw'imashini bwagufasha kurwanya udukoko duto cyane two mu mubiri
no gufasha ubuzima muri rusange. Ibyo byaba ari inyongera. Izindi ntambwe zifatika ushobora gufata mu kwirinda ni ukugabanya gukoresha ibiribwa byinshi byatunganijwe n'inganda bituruka mu mahanga, kumara igihe kinini ku zuba, no kwirinda amakuru yawe bwite, kugira utajya mu rutonde cyangwa ububiko bw'amakuru udashaka. Ushobora gusura studio yacu ukamenya byinshi nk'uburyo bwo kwirinda ibintu udakeneye bishobora kwinjira mu mubiri wawe. Mwite ku buzima bwanyu. Amahoro. Yari John.